taj neki osjećaj kad nekom pomogneš i kada, kažem, konačno postaneš spasilac, prođeš te kurs, to nosi sa sobom neku dodatnu satisfakciju koja je onako duboko tu. Posle osnovnog kursa, ono što me zadržalo su ljudi, prvenstveno taj timski duh, želja da svako pomaže svakome, da se razvija i da učimo nove stvari koje su vezane za tu strast koja nas sve zajedno spaja, to je pomoć drugima u nesreći. To su ljudi koji prvo žele da pomažu drugim ljudima, dakle imaju taj neki altruistički nagon da budu spasioci i da pomažu ljudima koji se nalaze u nekoj nevolji.